Apa pertama, aku terserah prasangka panjang tipa aku. Arti namun solah sangka jok Allah Ta'ala ya tebing solah si Allah Ta'ala. Amun selengek sangka jok Allah ya tebing lengek isya. Ya apa terjadi tipa pelungguh biat sangka baik ojok al. Kena kebim contoh badek mau mata kican sugih dek mak tahu ngaji tentu natun dek. Mau mata kican sehat doang badek jangan lupa Allah Ta'ala. Tentu natun dek. Nani ketua na mbel wean dengan jok masjid dengan susah atau dengan senang? Iya apa jok masjid waktu susah. Yo kemben tumben tak masjid nama ni kalau dengan nangis tu balik you. Oh iya ampun jok masjid uli aliun. Uli. Berarti dengan senang Yesus. Mun dengan senang ya kare ngatau naran masjid. Mun dengan senang jakari ngentau naran musalla naran pengajian. Dengan sasenang no jatuh taon ge tebalin tepakkan jaga toko ya dengan senang. Dengan susah doang li tengah ngaji. Mudah-mudahan si berunggu keberkahan dari majelis ini. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam minallah Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbil ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbil ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbil ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal syuhada'i wal mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbil ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal khulafa'i wa rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dina tariqal mustaqim tariqal ulama'i wal amilin. Allah
li wa sahbi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqal awliya'i wal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma dina tariqal mustaqim, tariqas su'ada'i wal faizin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma dina tariqal mustaqim, tariqal atqiya'i was-salihin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqal budala'i wal qanitin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqal asfiya'i wadh-dhakirin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, musyayyin dan musyayyiat, inairin inairat, saya sa ngaji berida. Ini lain. Hai sa ngiring ia beri berida, ngiring dia tahu berida. Dengan sa ngiring ngaji dia berida. Berbidap, alhamdulillah. Solah hidap, alhamdulillah. Dengan sendik ngaji jadi nara hidap, nggih. Ndik ngaji soal. Mudah-mudahan yang pelunggum sami adit siri solah, hati angan siri solah, pegawian siri solah, siri solah, siri solah, siri berumbuk, siri berumbuk, siri berumbuk. Nggih, la in syakartum la azidannakum. Nggih amut yang pelunggum bersyukur ya terumbuk sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Ya terumbuk apa? Terumbuk rezeki. La azidannakum, terumbuk nikmat, terumbuk sehat, terumbuk lantaran syukur. Alhamdulillah. Yak sampean sekek bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam
annahu kana dhata yaumin jalisan hadinan fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam. Muakhir para jemaah suatu ketika Rasulullah nyekan tukul, beliau sedang bersedih, fa'atahu Jibril, mendatang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Faqala ya Muhammad ma hadzal huznu, apa memsusahan wahai Muhammad? A'tahu Allah Ta'ala li ummatika khamsatu asya'. Allah Ta'ala beng umat temsida wahai Muhammad nggih 5 macam, walam yu'tiha li ahadin qablak, mundenarat tebing umat-umat sebelum umat pelungguh, kecuali umat pelungguh umat Nabi Muhammad. Ia khusus tebing 5 umat Nabi Muhammad. Al-awalu, pertama Allah berbahasa bermanik Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi wa la yukhalifu dhannuhu. Pertama satekecan umat Nabi Muhammad apa manik Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku terserah prasangka panjak tipa aku, wala yukhalifu dhannuhu, aku manik desida Allah Subhanahu wa taala nggih berada pada persangkaan hambaku. Aku ndek kiya napi manik desida Allah Subhanahu wa taala, ndek kiya salahi zon sangkaan panjak tipe aku, khusus untuk umat Nabi Muhammad. Yang penibibu pertama tipe umat Nabi Muhammad amut sangka Allah Ta'ala baik, maka ya tebing baik. Apa pertama? Aku terserah prasangka panjak tipe aku. Arti namut solah sangka jok Allah Ta'ala ya tebing solah si Allah Ta'ala. Amun selengik sangka jok Allah ya tebing lengik isya. Ya ampun apa terjadi tipak pelungguh biat sangka baik ojok al. Paham ibu-ibu? Arti ni ibu-ibu amut tebing susah sangka baik jok Allah. Berembentat sangka baik jok nenek. Adin sa pelunggum sami nendek tiang pelunggum sami ya kena ya Allah angka amyak merik lalu angka amyak merik lah engan Allah Ta'ala no menican pelunggum sami miskin susah niki ibu ndek tapi temerik insyaallah adik siri rapat jok Allah ta mangke nak kebem contoh badek memata kican sugih ndek mak tahu ngaji tentu natun dek memata kican sehat doang badek jangan lupa Allah Ta'ala tentu natun dek nani ketuaan mbel wean dengan jok masjid dengan susah atau dengan senang iya apa jok masjid waktu susah yo kemben tumben tak masjid nama ni kalau dengan nangis tu balik oh iya ampun jok masjid uli berarti dengan senang Yesus mun dengan senang ya kare ngatau naran masjid mun dengan senang ya kare ngatau naran musalla naran pengajian dengan sasenang no jatuh tahun nggih tu balik tepakan jaga toko ya wah dengan senang dengan susah doang di tengah haji satu natun deh bu kemben apa di tengah haji susah tele balik iya apa nih bu angka senang ngajari nagu tetengat Allah Ta'ala kadang kenyeket susah jarang dek wah dengah hanti yang ibu arak dengan sekarang cerita amai mun dengan sakit baru nengat majelis talim ya Allah nyekan sehat jadi nuah beyur naran majelis niki coba nyekan sakit jalema muk sakit je yak lalu ngaji muk sakit je bih kemilik sebut doang mun tanda kan tuan guru ada oh tenengat tuan guru sani sebisin sebutan nagu menyekan sehat je karet tak ingat yang penibu selalu berprasangka baik tipe Allah Ta'ala. Paham ibu-ibu? Tebing ujian baik sangka kepada Allah. Nah niki para jemaah jarin apapun yang terjadi kepada kita itu ada hikmah. Dia ada doang hikmah. Dia ada hikmah. Sakeduan wasani man satara alaihi fid dunya la yufdihuhu yaumal qiyamah.
Sakeduan para jamaah basen desida Allah Subhanahu wa taala, basen malaikat Jibril tipa Nabi Muhammad. Saya satiang pelunggum sami tertutupan aib nelik dunia, la yufdihuhu yaumal qiyamah, ndek nak terpelilak dengan seno jeluk ya. Hati ni ibu, saya sendek terbuka aib nelik dunia, insya-Allah ndek nak terbuka aib lemak jeluk ya. Selama tiang pelunggum ni ndek buka aib permesa angkat, yang pentesilit bercerita amun narat tiang pelunggum dosa salah berapa lagi dengar dosa salah diri kanggo bercerita. Engan Allah Taala den tawan tak nak sebut terus nak aib kesalahan, tamut tiang pelunggum sami wah ceritaan. Yang pen ibu-ibu pelunggum sami menarak tiang pelungguh sami dosa salah tunas ampun ke juga Allah Subhanahu wa taala. Nah niki ibu-ibu, saya tertutup aib nilai dunia ngih makan dek nak terpelilak jeluk ya. Ya kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun nabi-nabi lain amun gawe dosa ibu langsung terpergi tak lihat dunia. Contoh sampun tercerita si tuan guru kan. Lemak lain umat Nabi Musa, contoh umat Nabi Isa, amun maling langsung betulis sele kending amun maling. Amun dengan orang pak bait piring on bait apah betulis pira ja ruan piring mun bait betulis di atas lawang. Din ini terhapus niki. Amun umat Nabi lain ibu mun begibah amun raus batur ngompat zaman Nabi salai langsung sugo lela. Jelamer. Nggih, lagu amun umat Nabi Muhammad ndek tertutup aib penilik dunia dan tertutup aib penilai mak era. No ya ampun ita syukur jari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya terceritaan si Nabi, wahai Muhammad, apa memsedihan basin malaikat Jibril muksedihan umat. Angka amat sedih padahal umat 5 kelebihan. Selama berbaik sangka jika Allah yang tebing solah si Allah Ta'ala. Kedua, umat teman-teman dek nak terpergi tak aib pendidik dunia, dek nak terpergi tak aib pilih yang berdoa ibu mudah-mudahan tertutup aib persalahat di dunia di akhir. Yang berdoa ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa'afina anna wa kullana haitsu kunna ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihus timah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ada pira kelebihan umat Nabi Muhammad terbanding umat Nabi salai 5 kelebihan. Pertama, namun umat Nabi Muhammad selama solah sangkeun jeung Allah maka yang terkicang solah. Dakaan berembin-rembin tak tebing insyaallah taala solah wa sangkeun. Baik sangka jog Allah dan baik sangka jog sesama manusia. Ya tebing solah insyaallah taala. Sakedua ni ibu-ibu tiang pelunggum sami ndek nak terbuka khusus aib umat Nabi Muhammad elek dunia sampai akhir. Selama tiang pelunggum ni ndek cerita aib kesalahan terjog batu. Faham ibu-ibu? Sakatelun apa kelebihan umat Nabi Muhammad, umat pelungguh wahai Muhammad, lam yughlaq ala ummatik babut taubah. Ndek nak tertempat tipa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pintu taubat. Alhamdulillahirabbil alamin. Angkat ya tiang pelunggum sami ni ndek baik lupa istighfar jaka Allah taala. Ia kelebihan umat Nabi Muhammad. Nggih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndek niat tertutup pintu taubat. Malam yughargir selama masih nggih nyawa ni lek tenggorok. Masa selama nyawa ndek man sampai engkah tenggorokan. Sakapiran wal khamisu keempat. Sakampat man ata bimil'il ardi khati'ah
yaghfiruha Allah Ta'ala ba'da ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya jauh dosa je ke hadapan Allah Ta'ala. Nggih, penak langit penak bumi si dosa. Yang tampuni yaghfiruhallahu ta'ala lahu, yang tampuni dosa dengan seno ba'da ayyakul sawahan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kadang zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ande narak dengar nilai bawon dunia umat Nabi Muhammad ucap kalimah la ilaha illallah loek dosa penak langit penak bumi, maka pun dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya isi nak tampuni dosa dan salat. No cemoh tak tundek jadi umat Nabi Muhammad. Cemoh Nabi Adam pira tahun dan sujud 300 tahun. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Den baik tamat taubat 300 tahun berdoa. Lagu amun umat Nabi Muhammad sak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang tampuni dosa walaupun barak keluih langit bumi. Ada dosa barang mana? Ada dosa barang mana? Tuan guru kuliah dosa, kaku ada dosa ibu? Pada dosa berembik keluih. Kira-kira anak-anak pira keraru. Penak langit bumi ni dah apa? Penuhan Malik. Lagu amat ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali doa umat Nabi Muhammad baca baru nikit tampuni dosa sabarak keluar langit bumi. Alhamdulillah. Faham ibu-ibu? Kadang-kadang zikir dengar. Zikir puruk ibu-ibu nggih. Siapa tahu laun kalimat sekali sekek kalimat la ilaha illallah no. Lema mentimbang bahasa Nabi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kanca dosa sabarak keruih langit kanca bumi nu masih beratan kalimat sekali kena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sakelima apa kelebihan umat jadi umat Nabi Muhammad wal khamisu yarfa'ul azab anil amwat bidu'ail ahya. Taampuni azab siksa dengan amwat anil amwat bidu'ail ahya. Taampuni dosa dengan mati seno. Mod bude papu ibu. Waranya bude papu. Bude balok. Airan balok anem dan balok. Aku nek tahu dalam balok. Balok tukaran. Balok usup. Airan balok dengan ini je nek tahu naro. Nggih, nek ko kita balok usup nu jago. Balok usup panggih ayo balok. Monte janine dia balok dan nara. Balayara sedang, balok sedang. Nek tahu lah nu wah mobilin banyak tahu. Wah pada kita nek tahu. Ha? Nek ke mana dak? Tembe tahu lain nu abu. Oh masih tu lulun anu nu buat pari. Masih tele buat apa? Leman bebu buah. Ayo dia tonton ni dengan jago ti alhamdulillah keluarga dah ni selebih ya. No ibu-ibu
dengan sak mati nu angkat siksa insyaallah bi du'ail ahya dengan sebab doa dengan sak masih hidup. Dengan mati nu tangkat siksa sebab baik sebab kita saya yang penita saya ada ingat dengan sak mati. Lemak amu ingat dengan sak mati makin ingat itu motor mati si anak bayi balok lemak. Yang pun tetap doa ni ibu ina amak adik papu balo Rabbi ghfirli apa ni dengan Rabbi ghfirli wali walidina ni mungkin wali adin midu jarin wali walidina warhamhum kama rabbayani shaghira kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan papu balo no. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal al-ahya'i min nggih. Terus wali abina wali jaddatina wali ummahatina wali ajdatina wali jaddatina wali masyayikhina wali ustadina wali man hukukun alaina al-fatihah nggih. Jarin atengat nggih lana wali walidina yang pen membaca Fatihah nu tawassul Al-Fatihah lana kojok selapuk wali walidina dua dengan tak wali jaddatina papuk balok nggih wali masyayikhina masyayikh guru-guru wali ustazina dan ustaz-ustaz wali man ahsana ilaina didengar sawah be berbuat baik jok aku wan tolong dia tahu wan be sehingga kepeng dia tahu waliman ahsana ilai waliman hukukun alaina dia dengar sarah hak nilai aku arah kan dia tua sarutang ngerti ibu dia tua sarutang jekan mati dengan tanda balik lalu boya ni dalam masiro pun tebarak kaya mak tiang pelunggum sami mutunasan pate lana wali walidina wali masyayikhina nggih wali jaddatina wali masyayikhina wali ustadina waliman hukukun alayya nggih waliman hukukun alayya mun mesa wa nggih waliman ahsana ilaina Al-Fatihah. Ojok muslimin muslimat anda nggih waliman hukukun alaina wali jami'il muslimina wal. Terus baca min masyarikil ardi ila magharibiha. Ilit mulai peniuan jelu sampai penyerapan jelu muslimin muslimat ilit putu timur sampai putu barriha wa bahriha selapuk muslimin muslimat. Al-Fatihah no hingga sembahyang dengan taat. Lalu jo kubur bacaan Fatihah. Mudah-mudahan ini sarah sebab tangkat siksa insyaallah subhanahu wa taala. Ye tamai tita no jari umat Nabi Muhammad berdoa ni amat insyaallah tiang pelunggum sami tak ampuni dosa isi sebab doa ni te sak masih Eropia penibibu mot ngaji no nggih nedek lupa ina amat pahala ngaji Allah yak hadiahan endah jo kedua ina amat mot ngaji no ya hadiahan pahala endah ojok pangeran ojok papu balok kadin dek ni te doang mu pahala adin milu endah nia daiten nggih dengan taat seno sak lawah berjulu ninggal dunia yang bersedekah niatan dengan taat bakti juga dengan taat. Oh nak kurang nak pahala jenden kurang ada sida tebing 10 ni 10 tebing nggih mut hadiah je paput mas paput mas 10 den 10 kurang 5 pada setengah-tengah pada 5 den barang manu Allah Taala den perekengan paham ibu-ibu. Mudah-mudahan nggih mudah-mudahan selapu ina amak tampuni dosa sebab pelunggum sami sak lumbar ngaji amin ya rabbal alamin. Nggih selanjutnya al-mukarram yang nyampean iki mongga aneka ngenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.